Amakuru akaba agizwe n'izi ngingo zikurikira. Imiryango n'amatsinda arenga 160 mu gihugu cy'Ubwongereza yasabye leta guhagarika umugambi w'ubugome buteye isoni wo kohereza abimukira mu Rwanda. Icyegeranyo cya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika kirashinja u Rwanda gukora ibikorwa bibangamira uburenganzira bwa muntu. Mu gihugu cya Afurika y'Epfo abantu barenga 300 bamaze guhitanwa n'umwuzure. Amakuru ku buryo burambuye. Imiryango n'amatsinda arenga 160 mu gihugu cy'Ubwongereza yasabye leta guhagarika umugambi w'ubugome buteye isoni wo kohereza abimukira mu Rwanda. Abimukira ba mbere biteganijwe ko bazoherezwa mu Rwanda bava mu Bwongereza nyuma y'ibyumweru nk'uko leta ya Londres ibivuga. Ibi bibaye nyuma y'amasezerano atavugaho rumwe yabaye hagati y'ibi bihugu yo kujya bohereza mu Rwanda abasaba ubuhunzi mu Bwongereza. Ishami ryita ku mpunzi rya HCR ryatangaje ko ryamaganye kohereza impunzi mu bindi bihugu bidafite ibihagije mu kurengera abantu. Ikomeza inenga Ubwongereza kwihuza inshingano ku mpunzi ikazohereza mu Rwanda. Imiryango n'amatsinda ategamiye kuri leta birenga 160 mu Bwongereza byasabye leta guhagarika uyu mugambi mu ibaruwa bise ubugome buteye isoni. Mu Rwanda ho ishyaka Green Party rya Habineza na Darifa Umurinzi bya Ingabire Victoire byasohoye amatangazo yamagana kohereza abimukira mu Rwanda. Brian Triggs, komiseri mukuru wungirije wa HCR, yavuze ko Ubwongereza ibi ari ukwihunza inshingano kandi binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Ati abantu bahunga intambara, amakimbirane no kwibasirwa ntibakwiye kugurishwa nk'ibicuruzwa boherezwa ahandi. Mw'aya masezerano yo kwakira impunzi, u Rwanda ruzahabwa n'Ubwongereza miliyoni 120 z'amapawundi. Icyegeranyo cya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika kirashinja u Rwanda gukora ibikorwa bibangamira uburenganzira bwa muntu. Iki cyegeranyo cyasohotse ku wa 13 Mata uyu mwaka wa 2022 kiratunga agatoki cyane inzego z'umutekano, cyane cyane polisi y'u Rwanda, kivuga ko izi nzego zica zikanakoresha iyicarubozo abakurikiranyweho ibyaha bitaragezwa imbere y'ubutabera. Ikindi cyatunzweho urutoki ni amakuru arebana n'umutekano yo mu Rwanda, aho abapolisi bagiye barasa abaturage barenze ku mabwiriza ya COVID-19. Inavuga abantu bagiye banyerezwa, inzego z'umutekano ntizigaragaze iperereza ryakozwe ngo baboneke, n'amakuru aberekeyeho akagirwa ubwiru bikageraho byibagirana. U Rwanda kandi rwashinjwe na Amerika kugora amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi no guhohotera bamwe mu bayagize ibafunga, ndetse bamwe ntibanabone n'ubutabera buboneye. Ikibazo cy'iyicarubozo rikorerwa mu magereza hirya no hino mu Rwanda, iyi raporo nacyo yakivuzeho. Kandi Rusesabagina uherutse gukatirwa igifungo cy'imyaka 25 ari muri gereza, nawe yabwiye urukiko ko bamupfutse igitambaro mu maso bakamukubita banamutoteza. Gusa icyo gihe umucamanza yavuze ko nta bimenyetso afite bigaragaza ko ibyo yabikorewe. Raporo yo ikagaragaza ko ubucamanza ntacyo bwakoze mu gushaka kumenya ukuri kw'ibyo uyu Rusesabagina yababwiye bibera muri gereza. Mu gihugu cya Afurika y'Epfo abantu barenga 300 bamaze guhitanwa n'umwuzure. Abamaze gusiga ubuzima mu myuzure yatewe n'imvura yaguye mu mujyi wa Durban muri Afurika y'Epfo biyongereye, aho imibare igaragaza ko bageze kuri 306. Perezida Cyril Ramaphosa yavuze ko iyi myuzure ari ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe, anongeraho ko ibiraro
byasenyutse imihanda, abantu bahasiga ubuzima, aho hari n'umuryango umwe wabuze abantu 10 icyarimwe. Amashuri nayo agera kuri 248 yangiritse bikomeye. Ramaphosa yagize ati iyi myuzure ni kimwe mu biterwa n'imihindagurikire y'ikirere, ntidushobora gusubika ibyo tugomba gukora kugira ngo duhangane n'imihindagurikire y'ikirere. Umuvugizi w'ishami rishinzwe imicungire y'ibiza mu ntara ya KwaZulu-Natal, Nomala Ndlovu, yavuze ko umubare w'abahitanywe n'impanuka y'umwuzure ari 306. Ibiro bye byavuze ko ari kimwe mu bihe by'umwijima mu mateka ya KwaZulu-Natal. Igihugu cyohereje abapolisi 300 b'inyongera muri ako karere ndetse n'ingabo zirwanira mu kirere mu bikorwa byo gutabara. Nshuti mwari mukurikiye radiyo na televiziyo Ubwiyunge, n'aha amakuru yacu agarukiye. Reka tubibutse ingingo z'ingenzi zari ziyagize. Imiryango n'amatsinda arenga 160 mu gihugu cy'Ubwongereza yasabye leta guhagarika umugambi w'ubugome buteye isoni wo kohereza abimukira mu Rwanda. Icyegeranyo cya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika kirashinja u Rwanda gukora ibikorwa bibangamira uburenganzira bwa muntu. Mu gihugu cya Afurika y'Epfo abantu barenga 300 bamaze guhitanwa n'umwuzure. Mwese abari bakurikiye radiyo na televiziyo Ubwiyunge turabashimiye. Mwari kumwe nanjye Mugwaneza Rafiki, naho ubutaha.